ene ya we gives aba enu ahodo wo adwama mu no one eba bi di ho enkomo be me na menchia we e bia boko de Dr. Kwabi nso ho ye mbacha me ado ne ho ye ye nu na gives Herbal center ewo yo amina se we so na no pe ma me fa nchia kase en fama mo se monya bre na daje mo hwe ye di fi mu fiefe offices ene baby bia ene no pe ewo fidi kase eso nchia kase fi gives Herbal center ye nkofa ba ne ye na no for Dr. Solomon Kwabi nchen ene de maka na de hye cheche ene benche nyina ene anope ma me no ndi gives Herbal center ye nura hodro a ye nam eya abafu nimdie kwan so atete ya kase ye memu hahama dubina ne dinsia hodro ena ye de aye nuro no etumi ede abrew na ma memfa gives Herbal mixture no emfa nsha ase ene anope emfa mawo bam say obi bia na wotwe mu a wotumi atena radio atena tv ho ena ma abafu ntintan video no so no o program ewo otimantemu mu a one would be to just say Yarabi at what is so honomo. Then you know, typhoid, ibia aba, crama, swaf, one ankasa, or a uti, sell no cry when ye be. I don't think I give us Herbal center yet to me a year dray at the aba. A dray kita me why, way and a give us Herbal mixture. Give us a and tontum at down. And no any a hote dia nasa bodia, Ghana Friday, it to me at the amano. Obi biara typhoid, wakwa sabia. Na yakwa ye hwehwemu ye de mfidie si uso na eno aba be de sa yare no ene ha wo no e ba cho menche ho Bowra Herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop be e ton wadro e wo man Ghana mu ha ene wiase afa na be bia no na kope gives Herbal mixture ibi na no enti ade hia mu no mo oti ene soafo a wo ho no mo e ba cho bomoden a na pe kakra every ofutuo no mu na bowra ho anaso betumi afre gives Herbal center na motumi abaya akache se ye no nko na ha wade hye no ene mo amu sampate mo no dia mo ba kura na Dr. Solomon Kwabi betumi ahwe na eja center so kura na watumi atetete so e de amamo na pomudempa etumi ade etumi aye mo chefa ento bi biara typhoid fever ha wo na tetew we ni ye nia wakwa yarsabia na wamudi mfidi afa asiwuso no ma ye hwehwemu ewo nipedue no mu no mo hunsa ampa yare ni biede ewo mu no eno na wo hia gives Herbal mixture ibi na wotumi anom bomoden edure amene odi won komoyi enye na ewo Herbal shop enye na pharmaceutical shop bebi eton oduro man Ghana mu biade ubenya gives Herbal mixture gives antontom da ho na wotumi akọ bi na wato na wanom na nipedua no awodin no etumi abamu na da ne da udwumedi ahodo awudi eni wakoni aba awudi de bia no wotumi anya enije ayede etumi aye eno na nchen obi wo ha wo tie mi anope obi wo ha wo hwe mi na anope ya wo sorry wo se nipedua no waye mre wo je ne ho bia enje waye boho lese ni nipedua ni nyina ye mre me ba cho eba ne saa na eye nkwamo na egbo nipedua no ho ban no eye wo immune system no ena no adwojo empempi no ye kwa ye be nyina no eye nkwamo no na egbo ye ho ban enti ne ye yetumi nya hoden yetumi kasa yetumi ye yenwuma yetumi didi yetumi nya opepa na nipa bi a wo be sore na be kakoba ne saa na mre ye wa ba ne de me ba cho edro we pe na wo hia na otumi ede kenya enkwamo no ma no adwojo no otumi de kenya nipedua no ma nipedua no etumi asansi ni dada mo biom enti se open immune booster papa pa ba ko a me ba cho no ani eya hahama dubina ni dinsia hodro ene ye de aye dro edi aba eno na ye gives Herbal mixture gives Herbal mixture me ba cho no na wo hia ena no pei na wotumi anom enti se wo nua bi wadamfo bi ana wadwuma ani bi ena one ne ye adwuma na wafro no waye complain a kire wa kire de kire akwan se won ko Herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop na won ko pe gives Herbal mixture ibi na wonnom na hoden ensambra na won si ni dada mu ye den ebio ensan enkoye na adwuma eno akire mna oye ni nyine kire na etumi aba awie no na waka ena bia ya mansa na otwe ne mintumi ni dio be na ansa ni mintumi ni di menum nyina to metie aduane mpampan kura na ebon me
ene me gimi hu bia nji edro na jude suomu a na wo tie simi so na me ti edwam se ga na me popo se che me ba cho edro we na ohia we ene ediku editia etiridi ne bam che malaria eno ena obetumi akwakonya ena mentuntum na da ho ene hwe mfichire hwe mpatamu hwe mbro no ye nwuma mu emiamia hodo ayete ehonu mu fi se fi no so ba ade ba akopɛ ene kofa bai eye ntontom entontom no so ba nipedua no ho ene ye oba ebedidi ana eno ene botaye ene ni tirimupo enti akokoba ne saa na wa ba be kaw ne ba cho se abo ntontom kaw ne ba na ye frɛ no female anopheles no o kaw se edwe ade ba akopɛ no ja edigu ni ntini no mu edigu ni pedua no mu na ne hunsuo na ye frɛ no plasmodium parasite no enye gu ntini no mu se edwe ene enuane awodo awudi ensu awodo awonom enuane no awodo awu pedua gu ni pedua no mu nyina no kai se e abo ntontomi wono nso de ne hwan de agimu bi ene won so no nemu omo safe de bedue mu a na ni pedua no etumi akwakodan Adom suko na akwakofa oha kese e de aba ni pedua no enti obi biara wo hweme anopai na wo tie mi na eye malaria eye tridi ene how de me ba cho dro ba ko na ohia eno na givers herbal mixture givers antontom da ho ebia ma nugu so amika se bebe so ne yebedi nkomo wo be penchire mu bi na mess no TV no so na mo 0543 22 24 70 0543 22 24 70 me ba jo fa na mess sisi a na freye na enchire mu amedi ameyi ebia won santi bi ase wo be se wo kire yen senia wo dade na eye opoten na wo ho akwanya so betumi afre eye 0543 22 24 70 na ye no eni nkomo na ebre ne edo nyina no nipedua no entumi nsini dade mo na ahoden ne apomuden pa ne ede entumi enkoso emfa emawo we eye givers GC mixture and half in capsules givers GC mixture and half in capsules we ba cho we no okoto a oto ni mienu nyina edibo mu eye ni nsuo and half in topaye ensuo ni ene ne topaye ni oto a oto ni mienu bom o be fanso a e ba cho o fa ni mienu nyina no eden etumi edibo mu na we no esiese ni pedua no ema ni pedua no untini no ene eye emnemu yare we bia ene infections bia ha wo bia no e ba cho no na we hia givers GC mixture and half in capsules na wetumi ano no enti wo ba wo honom na nsakra bi abaye wa hemfie ho wo ye wo ba wo honom na ensakra bi aba ni pedua no mu a me ba cho we hia givers GC mixture and half in capsules wo ye ba ma wo bon ensakra bi sebi aba obema no ho enso anso bi ena aba be gugu ho ene ye ni na ukogu nsuo ye ni na ukogu nsuo a ebacho obi a wo ta junso tem na esa udunso twa no ene ho aba asem edru a wo hia na etumi aboa wo no eno na ye givers GC mixture ena afa ne capsules oba nom bema nom kan se ye nuro ni nyina no obi a wedi vinhye du mienu eko ena wo ho akwanya so betumi anom givers herbal center ye nupa yetumi dia ba adwaman so ento oba bia enemu yare ha obe bia infections etetel be me bia infections any nemu yare ha wo no be ba cho say infections be me ba so a emma umpa so agudie kura no eya na eba fam eno na obe ba ho won za fe de sebi na obe ma no fo na efo na de bia wo complain say esote we ya givers GC mixture and half in capsules edro nyina anya na e wo herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop any baby e ton wadro my Ghana eni wiasa fa na ba bia bomode na kope drebi na tonanom na ene betumi aboa ni awonti ase eye 0543 22 24 70 0543 22 24 70 na oni give us a center oni ye eni nkomo envanva ye nupa yetumi yade aba adwaman so bia na won so pe dro ni do so po etu ana waton a me ba cho obetumi asa afre awomatrofo ya eye 0543 22 24 70
0543 222470. Now only give us Herbal Center any nkomo anope emfafa ye nupa no ehu. I mean show papa panti give us Herbal Center na yete won kano Mr. for number no. Said the obenom no kra no doctor wo ho obechechi wo na afia tumi aboa ma typhoid and you ni pedua no moso ne kope give us Herbal Center won mu enro no ebi na no dey enne ahana be makwan na birthday celebrant ye do mu nyina asia seda ye odia odia so we so hwe nyi free ha o na fe ne dia hosepe no to aso de abramambo atema eba na fe ye wie eno nso a asemidi kanso ebeto aso na fe mpense mu aba koso mafide ne na Adom TV fi se wazo ye kwaba